Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning channel Mama ini. Arep masak balado pentol karo terong. Iki bumbune balado. Daun jeruk engko masak balado pentol campur terong. Tumis bumbune. Daun jeruk, bumbune ya tomat, kayak wortel, lombok, bawang merah, bawang putih. Lali dikei terasi. Yang wangi, sedep. Bubukne pentole. Banyak tak ide. Baladone wong ra peti semangan lombok ya ini abang sumringah. Terongnya diblokne, guys. Ini ya winak sana. Cicil ya pentole. Guys, mateng, guys, sarapan. Cuman lah dibuka aja pentolnya langsung, guys. Kadang-kadang sering dibuka. Monggo nedis dulur. Sarapan. Ini tiga nih balado pentol, terus daging Terong. Daging ati ampal. Yo sarapan dulur. Enak iki pol. Nampol. Enak. Tenan iki. Ikuti anune gitu, dicoba itu. Kayak wortel enak. Mana enak bumbu balado kayak wortel. Nek orang mama kening. Enak itu. Ini mama nong. Mama neng. Jainan mama neng. Roputune, sarapan roputune. Gelem. Oke, putune sing rambut rawat oleh kumbel. Nyampol. Nampakan yang kumisnya aja. Enggak tekon juga. Enggak tepok ini juga. Makan yang banyak bergemuk. Oos. Aduk.
Hmm. Guys, harus itu. Yes, cukup sampe konten mamake sedulur iki sarapan karo pentol balado. Lali ditonton video mamake, matur suwun yang sudah nonton. Sugeng enjang. Sugeng ngayahi tugas, sugeng makarya dulur. Melu-melu iki. Assalamualaikum.